Vratila si se nakon koliko? Vratila se nakon 10 dana, nije te ovdje bilo? 8 dana. 8 dana. Ljudi pitaju gdje je Milka, mene pitaju snimaš je, ti znaš šta se s njom desila, kažem. Nema je, bere masline. Kako je prošla berba maslina? Odlično. Koliko imaš ulja? Ima ga više nego vina poražina. Dobro rodilo znači ove godine. Pa čekaj, ali isto si falila ovdje ljudima. Čuješ, ja uvijek falim. A i tebi falim. I meni fališ, normalna stvar. Falila si ljudima, ljudi pitaju gdje je, da se nije šta desilo. Baš me dvoje me pitalo kakvih bere. Pitali su me. Da di sam bila, ja kao, a znaš da je sve vrijeme od maslina. Je, a tebe nema, moraš pobrati. Ali fališ ljudima, ove mušterije su možda pobigle su ti mušterije kod drugih. Ima još, brat. Doće on, ne boj se. Znači, standardna ti je ponuda danas salata, kristalka, zimska, ricona i zelje. I mišanca. I mišanca. Cijena upet sve po 3-4 u tebe. Pošto ko hoće. Tako je. Šta prije će ići kući. Kući, neko more dobiti mukti. A može. Je. Oni ko nema, ali ima njih, oni ko ima da bi uzeo mukte, oni ko nema jedan. On ti ja plati onaj ko nema, takvi su ljudi, takva je sirotnja naša. Ima sirotnja dosta. Bog di ko. A oni koji ima, ti ja mukti. Bi. Ništa, iđem ti čaj, evo dosta da smo te malo vidli. Ne snimam ja samo nju, evo kakva je ona, recite vi nama. Odlično. Jel ste kupili kad šta u nje? Nekad imam ja sam svoje. Sam svoje, ali je dobra, njena roba je odlična, pogledajte. Odlična. Inače, šta kažete vi, kakva je na pazaru, je li slab pazar u Šibeniku? Totalno slab, ja se prije bavio pazarom. I bilo je dobro. I šta je razlog da je ovako slab pazar? Otvorili su ovi centri, ljudi idu tamo zgodnije ukrcati u auto i doći na mjesto i to. A mladi ljudi, neće isto ni kažu? Mladi ljudi, ne zanima pazar. Poljoprivreda? Ma ništa. Jedut. Iđeš u Benkovac? Iđem, danas i sutra. Ja ću sutra, neću danas. A šteta je da pazar ovako propada, ovo je stvarno? A to je tako, došla su vremena druga. Je. Nije to kao i prije. A izdržat će još koju godinu, ja mislim, dok je ovo starijih nešto, dok je Milke. Dok je stariji možda nešto, a poslije majke ništa. Žalosno. Eto ti možda. Mada roba u centrima je, ako nađeš domaćeg prodavača, centar je, ne može se to usporediti sa onim što dobiš u centru. Ne može, ovo je ubrato sinoć i to. A ono ko zna kad je brano? I oklen je došlo. Je? Šta je Vinka bilo ovdje? Šta se dešava? Pa ne onda snimite, pa vi to će li govoriti istinu? Ima ovdje ovi mladi kumpira. Kaj je ovo sađeno? To je samoniklo. Samoniklo, je. To je dobro, to je odlično ako je samoniklo. Ima li... Neka Vinka ovdje dođe pa ne puno. Neće Vinka, kaže Vinka snimi nju. I reci im da iđu u Zadar prodavati. Konkurencija Vinkina. Reci Vinki neka pati. Isto, evo na ovom štandu. Evo ovdje odmah na ovom prvom štandu isto domaća prava roba, pravi ljudi. Svakako kupite, ako nema u Vinke, kupite onda u njih ovdje. Jedino tako. Jel' tako? Ja jedino mogu. Onda ne mogu nego u tebe. Oni su isto dobri ljudi, jel' tako tamo? Ko? Oni što smo ih sad snimili. Jesu. Nadane. Mogli biti i bolji. Mogli biti i bolji. Pogledaj sad Vinke, reci, gledaj, kako se masline beru, kad su crne. Crne, 5 eura, odlični. Tako. Ispeć divota. Sve može. Rige, zelja, salate, svega. Raštike. Nema čega, nema. Svakog blaga Božjega u Vinke ima. Tako, vidi se koji radi. To je zdravlje sa Vinkinog banka, to je tvoj slogan. Tako. U Vinke uzimate ako mislite dulje živjeti. Živjeti, tako je. Dobro ime. I u Milke. I u Milke, bija sam kod nje. Evo vidim, masline su ti lipe, kako ovo napraviti? Ovo je najbolje ispeći, je li tako? Ne, ja samo posoliti. Jel, kako se ovo napravi? Može se posoliti ovako, a može se iskuvati i ispeći. A šta je slađe? Ovo sam nekuva, nije ovo za juhu. Nije za juhu, ali sve kuri. Ne, ovo samo posoliti. A i zapeć je dobro. Zapeć dobro. I onda su slađe još. I vruću vodu stavi, kroz vruću vodu stavi. Ali krupnu sol, ne ono sitnu. Krupnu sol, krupnu, pretporu, niša često puta. I možeš ići čitavu zimu, poslije smrzneš ili u teglu. Često puta najgore kad žena ljuta, to je trebaš bjerat s puta. Ženu, zub si ključi, već je muči, ona još žešće, pali. Plače za sve krvo, nije zlo kad plače, nego velike suze padaju u prašinu, stvori se blata, ne može doći na groblje, živla rad.
Od nje raka se čula, za njim i vidjela. Evo, hvala lipa na ovoj pismi. Evo i poezije smo na pazaru. Doživili smo da ima i poezije na Šibenskom. Poeta najgore kad žena smeta, koja oženi zlu, jednako je šteta. Tako je. Aj Bog. Ma je, imaš. Ima. Ostavljen za utro. Kolika je tvoja? Ne znam, ima u njem 10-20 kilima. 20 kilima, nema take robe ki u nje, gledaj. Pa ćeš vidi kuće, rekla sam ti Ive, dođi, snimi šta ja imam. Ajmo, idemo mi to na... Ućeš u kolabu, vidit ćeš pršuta, ulja, vina... Svega, tuka, prasaca. Svega, zdravlja u Inkinoj konobi i vrtlu. A gledaj robe. Gledaj robe, je li tako? Vidi je, a ne Minka. Slađa je od cukra. A biži. Da ti u dvorište kokoš. Znači, kokoše se ne puštaju danas vanka. Ma je. Ne, kako čije, moja. Ona, pušta, ona kaže, i tuke i kokoš. A ona ne zna, ona ti je tamo u polju. Da kada se o jaja kaže prava, kako će biti prava u kavezu? Ja Jel? velim moji kokošan. Kakva su jaja? Prava su ako je... A ona iz kaveza. Je. Šta su u kavezu. Jaja su prava šta iđu vanka koke. To su kod mene i dođi indeti. Ovdje smo se puno zadržali na ovom štandu, sad smo upali u raspravu o jajima. Znači, jaja jedino valjaju ako kokoš iđu vanka. To ti je gušt. Je. A šta strubat? Moraš nešto snimati, ali tako? Tako je. Ja isto je bac trave, išla kokoš vanka i bac trave, to na isto dođe. Ko će trpiti danas kokoš da ti dođe u vrta? Niko. To jedno moraš imati obora ili ograde pa onda da je pustiš. A ko to ima danas? Niko. Evo, došli smo i na Šibensku peškariju, iako smo jučer snimali opširniji izvještaj, danas je ponuda još bogatija. Goluba ima po 4 eura, ugora po 8 eura. Šta su ovo nekakve lice? 10 eura. U mog omiljenoga prodavača i dalje ima mola po 14 eura. Ovaj štand je standardno bogat, 15 eura. Ovi pici, nema greške na ovome štandu ko kupi kod ovog prodavača. Renco mu nije ni do kolina. Samo mu ne smijemo reći. Ima lipe grdobine, pasa, svega, bogata kod njega. Uvijek bogato, dobro, kvalitetno i friško. Lipi pas mu je odličan. Cipalj, gledajte kako je dobar. Ima muzgavaca, ima svega. Evo malo snimamo samo, vi se gospođo komodajte. Evo, muzgavci po 8 eura. Kratka, brzinska tura, jučer smo snimili malo opširnije. Renco, samo te pozdravljamo danas, idemo dalje. Ti si najbolji prodavač nakon Ode Bogdanovića. Ovdje ima lipi orada po 10 eura. Po 10 eura. Lipi orada po 10 eura, obotnice po 18 eura, ova je 16. Danas bogato, ali smo samo brzinski u preletu po Šibenskoj peškariji. Evo, ovdje je jedna lipa sipa, ima u njoj priko kilo, meni se čini. Biće, lipa je dobra. Ovo je odlično za crne riže. Evo i ove triljice su pale na 5 eura. Ova mišanca je 4 eura. Evo ga, trilja je dobra, standardna, mole, odlične 13 eura. Orada 25, domaća prava. Obotnica lipa 20 eura. Ugor 10 eura i mišano 5 eura. Standardno bogata i dobra ponuda na ovome štandu. Evo, ovo je bilo samo kratko s pazara. Gledajte jučerašnji izvještaj gdje je bilo puno više i opširnije. Na ovom štandu je uvijek bogato. A čujte. Radi se, jel? A radi se. Ima svoje i onda tako to prodaje. Vidim, zeljevan je lipo, blitva. Pošto je zelje? 3 eura. 3 eura, ima malo veće, malo manje. Ovo je sve mlado, ovo nema... Ovo je spanjak. Pa ovo je špinjač, ovo nije matador, ovo je možda neka druga sorta, meni se čini malo bolje. Ma isto je, samo on je već odno u travi, pa onda je malo... Pa se izdužija. Ali iz trave, ako je onda još slađe nego kad nije iz travi. Puno vode je, sočno. Ima još i malo balancana, pošto su vam balancani. Ima 2 eura. 2 eura, ovo je biće Riga. Riga je. Pošto je ona? Dođe 1 euro, ovo je pakovanje. 1 euro, verzin. Verzin isto 2 eura. Kil? Da, kil. I glavaš isto 2 eura kil. Je. I vidim ovdje ima domaćih horasa, pošto su oni. A evo, prodaje jedno 7 eura po kila. A šta je ovo? Ovo je fažol? Pošto je ovo? Fažol, ona isto ovako da je veće, to stavili jedno 3 eura. Je li čemu ovo, ovaj fažol? Odličan. Sladak je?
Odličan je pazar taj. Sladak. Odakle dolazite, niste na Iz Vrpoljca. Iz Vrpoljca, znači sve vaše domaće pravo. Sve moje. Neka, takve proizvođače treba podupirati. Međutim, činim se isto da je pazar svakim danom sve slabiji i slabiji. Pa, nema nas, ovo još ti male nešto stariji svijeta, mladi to slabo su. Šta, mladi nisu za poljoprivredu? Tako je, a nisu već ugodna i tako. A šta, mladi nisu za poljoprivredu? Nisu oni su ovako za... Kad se dobije da ono potroši to nekako može. Može, a zaraditi slabo, Zaraditi slabo, da. Mada se može zaraditi, priživiti od poljoprivrede, ko će se baviti. A čujte... Je to mukotrpno, ali se da priživiti. Mukotrpno je, ali rećemo, dodatak rećemo, ali čovjek ima malo pensije i ovako usto i tako. A ti baš priživi penzije, nisu u nas, nisu nešto penzije, tako je. Baš za, rećemo, samo poljoprivrede, dobro ako najviše nešto. Je, ali ovo je dodatak jedan dobar. Je, tako je. Evo, evo, sad ćemo, evo vama pazarnu, vi platite, ja ću vama uzeti mikrofonč. Hvala vam lipa. Evo, nalazimo se na još jednom dobrom štandu sa domaćom robom, gdje je uvijek dobar i veseli prodavač. Evo vidim i vi imate ovo standardno, imate malo zelja. Ima zelja, ima salate, ima zelje, 3 salata, 4. Riga je 1 euro, kvasina domaća 2 eura. 2 eura, paprika. Paprika na vrpecu po 1 euro. Ovo je sve je mukti skoro. A to je upo cijene ja dajem. Šta je ovo ovdje? Ovo je radić. Neko zove žutenica, neko radić, a ja ga zovem radić. I pošto je ovo isto? Ovo ti je 2 eura jedna vrpca. Je. Ima peršima po pola eura. Po pola eura. Je, evo ga imamo bajeme, ove domaće. Ima svega znači. Ova dozica je 5 eura, ova mala 2 eura. Ima li kupaca? Kupaca slabo, beru masline, slabo iđu ovdje. A jel? I šta mi je najgore, ja sam kupili lipe oglavne, ali sve maslinari pokupili. Jel? Znači oni sve to u polje kuvaju tamo. Aj, meni, ništa sad. Ništa, hvala vam lipo. Dobre, i moram pozdraviti dva momka sad koji smo zadužili da intervju Luka i Josipe, ovo je za vas. Jel tako? Je. Odlično, hvala lipo. Na ovom štandu je uvijek bogato. Od limuna, klementine, jabuke druge sorte, kivi, šipak, mandarine. Kako se cijene kreću? Ide li kako prodaja? Cijene su manje nego veće. Euro i po kil mandarina, to nije puno. Šipak, vidi ga šta je dobar. Je li sladak, je? Izvaredan. Evo probaj, slobodno. Evo ukrašt ćemo ti jedno zrno. Slobodno probaj. Cukar. Kivi. I ovo ti je domaći kivi. Kivi, ja imam cijelu odrnu, tako da mi kivija ne triba. A, toga ne triba. Onda znam šta je kivi domaći, dobar je, odličan. Jabuke. Jabuke imamo slatke, galu. Gledaj kako je to kivi, prava roba. I polukiselu ajdare. I nije uvozni šta je po ovim centrima. Nije. Odličan je kivi. Nije, uvozni je kisel. Znači ima kiseli, slatki jabuka. Klementina, lipi. I klementince su drage, meni odlične, meni su draže nego naranđe. Evo probaj slobodno. Nemoj rizati ti radi mene. Probaj slobodno, špica nemaju, domaća klementina. Domaća klementina, odakle iz Neretve dolazi? Neretva, Opuzan. Križanje mandarine i naranče. I naranđe, jel? I dobije se klementina. Meni je draga klementina. I domaći limun, jel tako? To je neki svećenik križa prije 200 godina. I tako je nastala klementina, znači iskrižalo je... Svećenik križa, ima je vrh tvoj. I odlično je, stvarno dobro. Ništa. Probajte, slobodno. Probat ćemo. Poslije nećemo sad ruke šporkavati, nezgodno je. Ništa, hvala vam lipa i u vas je uvijek štand bogat. Trudimo se. I uvijek ima kupaca koji su zadovoljni. Trudimo se da ljudi ne idu ča prazni torba. Tako je. I malo živosti unesete na ovaj šibenski pazar. Hvala lipa. Odlično. No samo mi daj. Šta? Pazar. Ma spars će ga Jel? Šta je gotov pazar? Za 2-3 godine je to gotovo sve. Šta nema prodavača, ništa? Nema ni kupac ni prodavača. Vidiš ti kako se to desilo. Svakdje svi se ljudi žale u svim gradovima da je takva situacija. Centri su uzeli svoje. Je. Lipše je utoplo kupovati. A je. Promijela se kultura kupovne. Tako je. Ja, to je žalosno, ali meni je guš doći na pazar. I kad nemaš ništa kup, dođeš na pazar. Točno tako. Na ovome štandu pojavlja se i kiseli kupus. Kažu koliko, 4 eura kil. Odlično miriše ovo sve dole. Ja volim kupusa kiseloga više nego išta. Znači, ukiselite vi toga, jel? Moramo, navikli su ljudi na mene. Da je dobar kupus, je. Ima ovdje i ovoga dobrog fažola po 6 eura. Paprike, gledaj šta su dobre. Nema, sve je domaća roba. Sve domaće, nema ništa. Hvala vam lipa i prodajte ovo sve. Hvala i vama, vidimo se. Samo da vam stavim ovo da vas bolje čujem.
A neću, neću. Evo, lipi šipaka ima. Domaća roba vidi se. Jel' tako? Je. Odakle dolazu šipci? Iz Žažvića. Iz Žažvića. Šta još imate u ponudi? Ovo zelje vaše? Evo zelje. Zelje, verzin vidim da je lip. Verzin, špinjača dobra, mišanca, svega ima. Rikula. Ide li kako prodaja? Ovo mi je prvo jutro ovdje, pa ne znam. Na Šibenskom pazaru? Na Šibenskom. Evo i prvo jutro mi vas snimili. A di ste prije prodavali? U Tribunju. U Tribunju, sad nema sezone, nema kome, ili tako? A nema. Tako ja mislim da se i opet vrati u Tribunju, nema i ovdje ništa. Jel, slabo ide? Slabo. Ha dobro, imate dobru ponudu, odličnu. Ima. Ima? Samo nema kupaca. Nema kupaca, kažu da umire pazar. Da. Centri, puno ljudi u centri. To se vidi, majko, da. Puno ljudi u centrima prodaje. Je. A stvarno je dobra roba, pogledaj, u mladu špinjaču, ovo možeš na salatu sirovu ići kako je mlada. Pošto je kil špinjače? 4. 4? Pa nije puno. Volte? Ćemo biti lipe. A vidi. Aha, dobro je. A sad smo se uslikali. Je, sad može. To mi puno znati. Ajte Bog i prodajte ovo sve što ste donili danas. Uzmi šipak jedan. Ne mogu, ima nić, još nemam di nosat. Možda poslije ko se vratim. Hvala vam, lipa kida jesan. Prava roba, evo domaća, gledaj. Hvala vam. Da vidimo ovoga. Gledaj šta je dobro. Evo, ukrašću samo ovo jedno zrno. Evo, ukradu ovo. Sladak i cukar. Je. Med. I ovo je zdravlje, sami vitamin C. Znači, ovo doba iskoriste i kupujte šipke, idite, ovo vam je puno bolje nek piti tablete vitamina C. Svaki dan 2 ova šipka. To ja radim, isto je. Garantirano zdravlje, je li tako? Je. Ljudi to ne znaju. Je. Nego kupuju tablete i piju vitamine. Počeli smo s Milkom i završit ćemo s Milkom. Milka, ovo je opalo dobro u ovih poure što sad pradija džir po pazaru, vidite da ti dobro iđe. Drži se, ber masline i ja iđem ča. Neću ja više, brat. Nek šta ti radite? Beru drugi. Bere nevista i sin i neka radu. A ti lipo na pazaru radi, iđem ja ča od tebe kako ti kažeš ono. Ajde. Aj ča, aj. Ajde. Aj Bog, evo pozdravimo naše gledatelje, pozdravi ih reci. Moli Boga i reci da budu svi dobri. Tako je. Tako je, i poštene. Je. Poštene ka jednoj vlade. Tako je. Aj Bog Milka. Aj Bog Milko.